باشم تا کو بگم. Evde radyoya denge gele. جنابند نوچه رادیو دنگه گل دم باش گدار نیجا ل بروکسل ساعت نه ل آمده ساعت ده امی نوچه این داوی پیشکش بکن. قراسو سلاو باحچلی به آرمانجا شهر تایبته. اندام کنسای ریوبرا کجه که مصطفی قراسو دنرخاندن خواه بشا دویمین ده بیشه سلاو دولت باحچلی جبو شهر تایبته واته اویجی پولیتیکای خرکرنیه. دولت ترکا فاشیست جبر که دقادن شردن نکاره انجام بدست بخه زخت و زورداریا لسر گل کرد زیده دکه. اوجی جواکن ترکی بهتر دکه نوا کریزان. روش به روش کمکوژی دستلاتاریا دستریجیا لدجی جن و زاروکان زیده دبن دزی گندلی و فقیری دلوتکه ایده سینورین تحمول مروان یا جبو هفجی نمایه. دوی نیجی بیرکرن که دولت ترک دستپیک سال نودی ده جبو تبساندن تکوشین آزادیا کرد هر جوره ریبازین خرج بکارانین. به هزار انگود شویتاندن و 17,000 مروون که کجره وان ندیاره کشتن. به 10,000 مروف راستی işkenceye hatın و به هزاران جی خستن زندانان. سمبولا و سردما قرش جی تانسو چیلر، دوغان گورش و محمد آغارن. یعنی هر دستلاتاری دولت ترک شبکه که کجریه چتایه. کسین چند هنری ین که هستن وکی قنجی بدوی اخلاق وجدان و عدالت دافرین جی پر به قریش بون. میناکاوی جی ایریشن لدیجی احمد خایایه. ریبراپو ده سال نودی ده گوتو بو لترکی هم دولت و هم جی جواک رزیانه. دولت ترک هر دم شرکی تایبت دیجی گل کرد مشاندیه. به تایبتی پشتی پیمانا دولما باشه که آدارا 2015 هنده جالی اردوغان و تونه ها تحسیباندن پیواجو اکن و دان دست پیکرین. تجریدا گرانکری جی ده 5 نیسان 2015 هن اوور وته مشاندن. پشت هلبجارتنین هفته هزیران 2015 هن AKP به MHP را اتفاق کرد. او اتفاقا شر تایبت و تر باز سینوران ناسناکه. ده سال نودی ده کنترا آوا کرن و بکارانین. ده سال 2014 هنده چته این دایشه دسته کرن و بکارانین. یعنی دشمناتی آل دیجی کردان جی پیکانین سال نودی قط بقط زیده تر بویه. گل بوینا به چاندو هنری. اندام مجلس ریوبر آپی ده آلدار خلیل لسر کارن چاندو هنری و باندورا کارن ریبر آپوژه آن افیره نرخاندو گود ریبرتی 20 سالان لسوریه و روژاوای کردستان ما و باندورا و ماینا ریبرتی هنجی دوام دکه. آلدار خلیل گود که ریبرتی جداهی نخصنا و چاندنگلان. ده گود چاندا روجلتا ناوین به تایبتیشی چاندا مزوپوتامیا هفدو تمام دکه. ریبرتی لروجاوای کردستان نتنه کاری سیاسی کرد. گرینگی که مزن دا کارین چاندی. جبو پیشوبرنا ولات پاریزی مسوگرکرنا یک بوینا جواکان و ناسکرنا حقیقتا جواکی دستیشان کرد که بریا سیاست دوی چاند زندی ببه. پیروزباهی نوروز راستی دیروکی یا گل کرد بو. دخواست که شوپیا نوروز ببه یک بونا گلان یا لدجی ظلمه. دگوت نوروز نه پیکنیکه روژا برخودانه یه روژا مزینکرنا تکوشینه یه یک بونو چاندا جواکانه. گل قدخه و ظلما رژیما باسه شکاند و ده پیروزباهیان ده به 10,000 کسی کسک سور زر هلدان. بکنج نتوایی لحف کم بون به هست و فکر خواست سترانگوتن شانو دکرن که ویه که روح کافراند. آلدار خلیل دستنشان کرد که ریبرتی گرینگی که مزن دا کارین چاندو هنره. شهر روژاوا جی لسر میراته که بوی رنگی آوا بو. برهم این که هاتن آفراندن کلجان مورال هیزو مانویت دا گل.
آرمانجا شورش جی د چارچوبه دموکراسی که نو و حقیقت دیروکا گلان ده افراندنا میجیکیه. حتی که چندو روناک بیری پیکنه شورش نکاره بسر بکوه. بگمان آلی خواه سیاسی، دیپلوماسی، لشکری، آبوری و برخستن کرنا جواکی گرینگه لیا که روح بده وان آلیان همویان و زندی بکه چندو هنره. هنرمند دوی خلک باشور ده هلبجارتنان ده برسی و بده خیانت کارو داگر کران. هنرمند جنسیاتیفا هنر آزاد لباجار کلنی آلمانیای لسر هلبجارتنین لباشور کردستان داخویان یکدان. ده دستپیک ده هنرمند نبز عبدالله آخفی او گوت پدکه مافه هلبجارتنین دست سردکر. هلبجارتنین سخته پیکدانین. بیست جوتمه دیروکان نویه مینابره و نکار بده هلبجارتنان ده دنگان بدزه. از بانگل وارد پاریزن درست کم هر دنگه که بدن و باندورا لسر هر دنگه که بکار بینن باندورا و لسر چار پرچه کردستان هبه جبرویجی دوی تو کس دنگه خواه نده پده که هر دنگه که بدن پده که تیواتایا داگر کرنه حریم باشور کردستانه پشتره شهیدا گاوانی آخفی او گود از جنکه کردم و کردستانا یک پاره ده فکرم لبله باشور کردستان که 33 سالن سر بخواهی نکاره خواه بگینه و آسته. اب هلبجارتن جبو گهیشتن آزادی دموکراسی گرینگه. جبو ویجی از بانگل جنان دکم که بر روح جنجیان آزادی بچه سرساندو خان و دنگ خواه بدن ولاد پاریزان. دوی تو کس دنگ خواه نده پدکه که بوی چافکانیا گندلی دزی هفکار دولتا ترکا داگر کرد. ام دخوازن تفگر جنیال باشور کردستان جی بوی رنگی خورد به. حوزان دیار جی آخفی او گود لباشور کردستان دمک درجه دسلاتاریه که منارشیک هیه و دسلاتاری ارتشا میتینگر یا صدام آنی کردستانه گل قبول نکر لیرو جی و دسلاتاری منارشیک هزین دولت ترکا فاشیستانی نهرمه. ابل بجارتن جبو داوی آنین لدسلاتاری منارشیک و داگرکری دولت ترک فرصت که دیروکیه. او مترسیه که مزنه دولت ترک وکا صدام پاشت ناروه جیکو دکویه داگردکه. دوی گل هرمه بروه راپرینا نوت و دودیان بچه سرساندو خانو دسلاتاری منارشیک و داگرکری محکوم بکه. هر لاین یک به هر دوشم یک بیت ناو خاکی کردستانه و من رگری لو اکم مدنی پینایم. تماشای رابردوی آوانه بکن بزنن لرابردو چون بون امانه. دنبولانا نن كبروك كان كدوتو بو جند المكاني دولة كاني سنور. پارتی دموکراتی کردستان هفده سازیان جبو گرتی نخوش گمیچی اغلو بانکرین. لوانه هفده سازیان سیویل جبو باله بکشین سر تندرستی گرتی نخوش عبدالرحمن گمیچی اغلو داخویانیدان. نونرین ایها داوانه DBP، آرسیسا، مبیادر، توهایدر، دم پارتی، باروی آوانه سازی انجواکی لبر کامپوسا گرتیگه هوانه کومبونو داخویان یکدان. لسرناوی سازیان هفسروکا اوها داوانه محتاب شک داخویانی خوندو گود گرتی نخوش عبدالرحمن گمیجی اغلو نخوشکی گرانه اوهاتی عملیت کرن. گلک نخوشین ویهنه او بتنا سر خواه نکاره پیدوی خواه پیک بینه او باش نای تداوی کرن. محتاب شک دستیشان کرد که گرتنا دمرجین گران ده عبدالرحمن گمیجی اغلو بمرنه ره روبرو دهیله. اف بن پیکرنا مافه جیانه دوی جزای عبدالرحمن گمیجی اغلو دمل دست وره تالوخ کرن و وره بردان. کمیته چالاکی یا فلسطینی هرکینا پترولا کو غزاید شوتین راوستینن. کمیته چالاکی یا فلسطینی سوقیات پترول یاد سر ترکیه ردچه اسرائیل چالاکی کرد. کمیته چالاکیان آ فلسطینی جتونیلا تقسیم هتا خدا شیشانه مشیان و داخوین یکدان و بانگلادش لاتاریا AKP و MHP کرن که پترولا د سر ترکیه ردچه اسرائیل راوستینن. ده میتینگ ده لسر ناوی گرسه gözde ikinci daxuyani خوندو گوت دسلاتاری AKP و MHP هر روز daxuyaniان ددن و ایریشن دولت اسرائیل شرمزار دکن.
جبو دستکرنا گل فلسطین و لبنان تنه داخیانی نبسن. پترولا کو دسر ترکیه ردچه اسرائیل دبه آگر و بسر گل فلسطین و لبنان ده دباره. Gözde ikinci diyar kır ki holdinga zorlu hizmet stratejik vaka teknoloji leşkeri ve elektrike dede arteşa İsrail'e ev hevkariyen stratejik jibo tünnekirna gele Filistin ve İsrail'e tene bikaranin. Eğer desilatariya Türkiye به بیان خود دلسوزه دوی تکلیه خود به تمامش اسرائیل خود بکه و وکه دوستنگل فلسطین حرکت بکه. دوی آلیکاری ریوبریا خواسر بکرن. ریوبریا خواسر آ دموکراتیک جبو وگره پنابرین باکور و روجرات سوریه جلوبنانه داخیانی یک نویسکی وشاند. داخیانی دبیجه وگر الوالد مافکی بنگهینه که پیوست تواهی دولت جبو حسان کرنا و بخبتن. هجمار را پنابران که هیا روژا ایرو درباسی باکور روژات سوریه بونه 19,500 دونه. بگومان روژ به روژ هجمار را پنابران زیده دبه. تکلداری مجاره هفسرو که اوفیسا کارن پنابران شیخ موس احمد چی آخفی او گوت پنابران جلوبنانتین باکور روژات سوریه لسه کامپان هاتنه بجی کرن. کامپا آتنانیه لرقا کامپا نوروز و اریشا لکانتونا جزیره. ریوبریا خواسر به همو هولدان خواه دخوازه دستک بدوان پنابران. ده همان دمیده دخوازه بنگه رخصتین نونتوی جبو آلیکاری وان پنابران زیده تر ورکرن. شیخ موس دداویا خافتنا خواده بحثا زحمتین ریوبریا خواسر دکه و دبیجه وکا کو ام دزانن روژانه ایرش لسر باکور و روژات سوریه تین کرن. گل باکور و روژات سوریه بخواه دناوا کشبریه دنه. لو ماهیزا ریوبریا خوازر دموکراتیک بوان آلیکارین گشتی کم دمینه. دوی رخصتنین مافه مروان این نورنتوای بمره ببن آلیکار و به ارک خویا مرواتی رابن. شهید زلال افرین لشنگاله هات بیرانین. دولت ترکا داگرکر دنه جوتمه ده لدیج پنابرین افرینیین شهبای ارشک هوایی پیکانی. ده انجام ده اندامین تفدم زلال افرین مظلوم انتب و آلاف مراد شهید بون. شهید زلال افرین یک جنین پیشنگین جواکای ازدی بو. تفگر آزادی جنین ازدی تاجه به بشتاری اندام و ریوبرین سازی و رخصتین جواکای ازدی ده کسایت شهید زلال افرین ده جبو همو شهید آزادیه لگورستان شهید دلگش و شهید برخودان مراسم بیرانین پیکانی. پشتی رزگرتنه لسرناو سازی مالبات شهیدان پاکیزه جلال آخفی و دیار کرد که شهید زلال مینا به سدان جنین شورشگر برای خود شنگاله و در رخصتن کرنا جواکا ازیده کدک مزنده. هر کسی که لبر جواکا مده کد دابه و شهید بکه و لکودره به او شهید منه. پشتره شمو رمو آخفی و گوت شهید زلال به سالان لشنگال کار و خباتین جدا مشاندن. ام ده کسایتی ویده همو شهید آزادی ببرتینن. دوی ام وکا جواک دریا شهیدان ده لدیج دجمن داگر کر تکوشین اخوا خورد بکن. هری داوی هفسروکا مجلس گل آشنگاله امشه کورکارکی آخفی و گوت سرکفتنا هری مزن اوه دما امکاربن لسر آخا خواه لبیرانین شهیدین خواه خودی درکونه. هوال زلال نلشنگال شهید کت لی او شهیدا ازدخانه جبو کو شنگال خواسر ببه ام سوز دادن شهید زلال کو ام لسر خطا شهیدان بمشن و دست تکوشین برندن. پشتی آخافتنان سینویزیون لسر جیان و تکوشین شهید زلال هات پیشاندان. بیرانین به درشمیان بداوی بو. راپورا پیش اوتوپسیا روژین ندان بارویوانه. جنازه روژین کابیش که 18 روژان آگاهی نداد گرتن دوه لخراغا گولاوانه هات دیتن. جنازه جبو اوتوپسی برن سازیا طبا عدلی تاکاوانه. مالبات جنازه که چاخواه تشیز کرد. هاتیار کرن که راپورو لالیکولین آنگو راپورا پیشی یا اوتوپسی ندانه بارویوانه. پشتی که کاروبار اوتوپسی به داوی بون جنازه رادستی مالبات هات کرن.
malbatê piştî cenazê wergirt ber bi Amedê ve derketirê. Hevşeradarên Wanê Abdullah Zeydan û Neslihan Şedal jî li gel malbatê çûn Amedê. Hat zanîn ku wê cenazeyê Rojînê li goristana Yenîköyê ya Rêzana Amedê bê veşartin. Çalakiyên nobetê yên dayîkên aştiyê didomin. Çalakiya nobetê ya ku endamên Meclisa Dayîkên Aştiyê li bajarokê Til Xebîneyê navçeya Silopyê dewam dikin. Tevî êriş derbû bincavkirinan jî dayîkan paştegav navêtin û çalakiyên xwe li pêşiya avahiya Dem Partî ya Til Xebînê didomînin. Leşkeran di tevahiya şevê de avahiya partî dorpêç kirin û nehêştin dayîk pêdiviyên xwe yên bingehîn jî pêşwazî bikin. Di saetên şevê de hewa sar bû û dayîkan xwestin bi batanyayan xwe germ bikin, lê leşkeran batanyayên dayîkan jî wan stendin û avêtin çopê. Leşkerên artêşa Tirk pêşiya vesayîta parlamentera Dem Partiyê Zeynep Oduncu girt û xwestin têde lêgerînê bikin. Li ser vê yekê rageşî derket. Dayîkan helwesta leşkeran şermezar kirin û gotin hûn batanyayên me nedin jî em ê nobeta xwe bidobînin. Ji bo aştiyê çi hewce bike em ê bikin. Yekî xafort bikin. Hemû partiya bira yektir. Ve heqê me ye û firsendekê ji pêşiya me ye. û Partiyê Kurd jî hûn bixwe bawer bin, bistar bin, îmana we heye, keda we heye, heta dawiyê, şoxlandî bidin. Eger me Kurda xwe bi yek kira, Bakur bajûr me bi hev da, me ji Iraqê jî pir tişt qazanç bikira, me ji Îranê jî pir tişt qazanç bikira. Hink bi dostayî, hink bi îtîfaq, û hink jî bi zora xwe me, ji Tirkiye me bi tir hink tişt qazanç bikira. Belê gudarînêja piştî nûçeyan di derheqê rageşî û geşedanên rojhilata navîn de bi taybetî daxuyaniyên û gorî xwe rojev çêkirina dewleta Tirka faşîst de taybetî daxuyaniya Dewlet Bahçelî û silava wî de me di nûçeyên xwe de nivîsa rêzenivîsên dihova Mustafa Qarasu jî endamê Konseyê Rêvebera Kecekê bi were parvakirin beşa dawî da îro behsa Qarasu jî girtiye dest behsa silava Bahçelî faşîst dike û wataya wê ya şerê taybet behs dike. Derheqê wê de û hilbijartinên Başûrê Kurdistanê de di heman demê de çûyîna Nêçîrvan Barzanî a Tirkiyê jî em ê van mijaran bi rojname van Zerdeşt Elî re nîqaş bikin. Nevelê Zerdeşt niha mêvanê me ye. Hevalê Zerdeşt merhaba bixêratî. Merhaba serçava welirûn. Belê hevalê Zerdeşt me nûçeyan da tu jî navenda nûçeyanê me ve hevra rojevê dişopînin. Tu jî wekî dizanî Mustafa Qarasu jî girtiye dest. Taybetî di vara geşiya rojhilata navîn de û tengavbûna dewleta Tirk de Tirk iqtidara AKP û MHP gorî xwe dixwaze rojevê çêbike lîstikan bilêze. Qarasu weka lîstika dewletê bi nav kiriye silava Baxçelî û divê encama polîtîkayên taybetin. Divê derheqê de çi difikirî me ro çawa bi rixîniyetê dikanî çi bêjî? Yani birastî ji dewleta Tirk vê pêvajiyê de tangav em de gelekî mirov ne di asteke hindik da. Gelek tişt payîn di nava 3 salî dawî da hedefê wa stratejîk pir bûn. Berî her tiştî bi salaya tiştekî bilêv dikin, dibên em dixwazin sînorê xwe bên ser bên rewşa beriya şerê cihanê yekemîn. Yani Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê careke dib xwe girê bidin îlhaq bikin. Evênan ev siyasetin tiştekî sergirtiya, tiştekî diyara elan dibêjin li hemer kameraya dünyaya hemîr ew dikin yani îlan dikin. Halet tiştekî divir de merev şirove bikîne derbarê hel ewa wata yani hedef û stratejiya wata. Ji bo vê gelek tişt kirin. Taybet sala 2015 û virva konkujiya mezin li sê parçe Kurdistanê taybet kirin. Bakur û Rojava, Rojhilat. Ev du sê salan jî hewl didê ku Başûrê Kurdistanê taybet herêmê parastinê medyayê dagir bike û vê dagirkeriya xwe
لسرانسري كردستاني بلا وكي جبو في جرك حول دان لبالي بسر نكت جيلاي كردستاني دوی وارده برخودان که به هم پانی شاندان گلک بدل گراندان لبلی او راوستاندن انا دهن جیاده آسیمانا نما کارن درکوین و نجد کارن پیش بکوین حالیه دستلاتداری AKP MHP دوی پیواجوی ده داغاتی خود بینه براسی تو خوازی یعنی هکه بسر که اوی جی بلکی بو دمکه ده دمادیج کارم سر دستلاتداری بینن هکه بن که و نتنج دستلاتداری کهن دهمان نمیده حساب جوابی پرسین جبر که دولت داغر کرد دولت ترک ولو قلای هدف که داتین پیشبری دستلاتداری خواه گو پیک نینن قلای و برناده حساب جیت پرسی طیبت مندیه که دولت ولوجه ام وی جدیرو کامانات زان حالیه بسر نکت نکاری فی بکی دستگاه بارزانی مالبات بارزانی آجی نکارید باشری کردستان پیش بکوی آنا کتیانا و تاکتیکی که یعنی تاکتیک که تشتید بجنه حوالی قرصو هف پیوینا خود بیجی وینا و که تاکتیکی که شر طیبت بنافت که براسی چاقید تشروفه و اید قنال و روزنامه وادا دخینه گذارت که جی اف بشکری خود دیده است مثال دی بیجن دناوا باکور کردستان دی کرسای باکور کردستان دماره که کو ام کاربن بخواه گیری بدن آیا وینا شروع کاری و وینا شکرد بیجن حالیل اف جالیه کی و باکور کردستانش خورد کی هدف یعنی حول دیکو گرسای ولات پاریز سری و تبلیغ دبکی و گرسای کو اول گورا خوش روت کن و دبیجن ام دکارم خواه گریدن و بر خواه بکشینه فقط نه تنی اوا قناعات هم ده تنی وینا هدف ناگرن ده همان نمیده وکی ام زان دم بیستی وی مها ام تیدا ویل باشری کردستانی هل جارتن پیکوری دولت ترک براستی دهاتی خود ده سرکفتن بارزانی ده دبینی و اف 2 سالن تکیلی بارزانی اب دولت ترک را دناوا گلی کردستان ده 4 پارچه کردستان ده برتک که مازن درخستی حالی حالیلا او پوته کو سالا 46 حتی ایرو دناوا کردستان ده پوته بارزانیا چه بویه پارچه شکستیا و کتی آسا که ولو کی ایدی نما کاری خود بده بریوه برن حالیلا یعنی اف تاکتیک رجب طيب اردوغان و دولت باخچلی نتنی الهم بر باکوری کردستانی بريفا برنا شركي بسيكولوجيكا دهمان دميدت قناعات عمدا دستكا كو دخوازن بدن بارزاني و بارزاني بيستي ميدت هل بجارتري دا بسر بخن بله إيجا اول قلي سردشت گوری نرخوندن تا يعني خویای ایرو تدی بارزاني جيرت اري هاتناوي نتصادف گریدایی وی نتصادف تام في بيواجه دما كنا اف نقاش اف گوت دانا دست بكرن و سه روجمان البجارتري بارزاني تي باكوري كردستاني تي جم تركي ب رايدار دولت ترك هاودي تنادكن حاليا جويجي اختار مرف در كبيري مرف دكاري بكيفي انجامي اف بينغاوا كو دولت ترك دا دست بكرن ده هدفي وهنا يك باكوري كردستان سري قال تبليغ بكي يا دوديام داخله كي دستوردانك البجارتني باشور كردستاني بكي بارزاني بسر بكي كو او قرب الور بسر بكي سياسات خو باش زاني كو بارزاني تك چولور دولت ترك باشور كردستان تك چو داغركري تك چو دولت وي بروخي يعني او قاصيل قناعات عمدا غافك استراتيجيكا بله بله زردشت به کرتاسی gerçi gele Kurdistan'ı ev 45 saliye çandek siyasi berxudan civak rastiye civak ki afrandiye hesan ne ev gel ledi sadece deve gel civak çafemeni Kurdistan'ı hemberi ve taybeti seknek çava rabar bikin تكوشين شرط أهوال أرجون فقط طيبات از خازون فيدريج بو جلي باشر كرساني بيجم أم قال أردوغان وباخشليتكن أردوغان
و بخشی دوار ایدئولوژیک دا نافبر وادا تفرقی تنو هر دو پارتی فاشیستن نجات پرستن تجاری کردان نابن دوست حالی ام و باشتان بن یک یاد دویا تکیلی هوا و بارزانی جی سر وی بن گی کاربن بگرندست حالی ترکی چه دی بیجن مرا بیجن چه گاوا بخوازن بیجن بیوا امتابیجن تکیلداری پرسکریه کردستانی چارسر بکن ام زانبن کو اف پارتی نجات پرست دج کرد قاتل کردا تو شرط و مرجع دا جبو چارسریه پرسکریه کرد بو تکیلیت ناوارا خو کردا سر راز بکن نافکرن پیک ناینن هکه تشتک بگوتنج دوی درک بیجی بیست ام باش سانمن کی اف تاکتیک پیر هینا پر نامردانه یعنی باشوی کردستانی ویراسی زانبه اولگورا ویراسی هر سر صندوق هل بجارتنه تکیلی بارزانی و دستلاتاریا فاشیست بارزانی و دولت فاشیست باش ببینه اولگورا و هلوسی هلدی البته که زلار نشان ده ولی زردش گلک سپاس کم جبور از گلک سپاس کم گذار نجا پشت نوچهان ما در حق روزه ودا دیتنین روزه مفان اولی ما زردشت علی گرتن هم گلک سپاس کن و دم باش هەر لایەنێک بێ هەر دوژمنێک بێتە ناو خاکی کوردستانەوە من ڕێگریلەوە ئەەکەم و دەنگی پێنایم تەماشای ڕابردووی ئەوانە بکەن بزانن لە ڕابردووە چۆن بوون ئەمانە دەم بۆ لایەنانەنەن کە بەرۆکیان کردوتەوە بۆ جەندرمەکانی دەوڵەتەکانی سنوور پارتی دموکراتی کوردستان بە بکسێن ئاسنی هێرشت سەرمەکرد وەکوە دیارژی وێنەیدا دیارە ئەوان ئەتوان هەموو حکومێ لەسەر ئێمە بن ئەتانمان فرەشن بە هەز وڵاتێکە بیانەوە بەڵام مەیدەی خۆچیەکەن یعنی ئێمە جارێکی تر باو باپیرانمان کەوتۆتە ژێر دەستی عیسماندی و کە ئەوانن ئەزانین کەسیان پێکرد نەگەر مێژوو بخوێنیتەوە کاتە بێت چاو ساغ بیخۆنیتە دەست ئەوانە جارێکی تر تێرمان خوارد لە مەسەلەی گەندەڵی و دزی و جەردەیی و قاچاقچێتی و ئەم شتانە فەرمایانێک هەیە کە چاوساغی بۆ داگیرکەرانەکە جارەگەر خەڵک دەنگ بەوان بداتەوە ئەوان دەرچن ئێتر ئەو کاتە کەس بە تەمای خۆشی نەمێنێ دەنگدان بە خەڵکی نەزان و خەڵکی ناهوشیار کارەسات دروست دەکا بەڕاستی پێویستی ئەزانم هەمووی